ima još ovo pitanje da li Abe Zamzam, ovo voda koja hađije dolazi ili može možda da sada negdje se isto kupi, da li taj Abe Zamzam, taj voda liječi? Znate, taj voda mi koristimo za Bog blagoslova, za Bog barakat, mi mislimo u tome kako je počeo taj izvor kada je Hazrat Ibrahim a.s. ostavio svoja supruga Hadžira i sin Ismail a.s. i onda tada Ismail a.s. kada bio žedan i gladan i sa Božije naredbom taj voda je počeo. Ali šta se tiče ovako, da ovo ima takvo vjerovanje da taj voda liječi, to nije tačno. I ako mi vidimo samo Saudijska Arabija, oni imaju nekoliko bolnice. I onda bi oni trebali da sve zatvori bolnice i svaki čovjek šta god ima bolest, onda samo daju jedna flaša voda. Ako je srčani problem, ali ako je pritisak ili bilo kakvi problemi, onda treba da oni daju voda. Ali tamo nije tako. Svi tamo ljudi idu u bolnicama i pogotovo ovi bogati ljudi, oni idu u Americi, idu u Europi i tamo se liječi. Svugdje se nalazi takvi pacijenti koji izađu iz Saudi Arabije. Tako, ovo je samo jedna priča i Allah nije tako rekao, ali kao sam rekao, zbog blagoslova, kao barakat, mi možemo da pijemo, da mi možemo da volimo, da možemo da dobijemo taj neka duhovna energija ili neki osjećenje, ali šta se tiče ovi bolest, nema lijek u tome. Inače, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, za svaki bolest ima neki lijek. I ako bi bio taj voda lijek, onda trebao da časni poslanik bi rekao, za svaki lijek je taj voda, za svaki bolest, taj voda je lijek, ali nije rekao. Tako da znate odgovor za ovo pitanje.